Ubasan bor Shulai MLA ke Bharatiya Janata Party na South Shillong ubaderu Menteri Sarkar ulong ba uba HM Shampliang unde ukertong ke Parti BJP na Mawsynram constituency banyakhun ke election MLA ke Bansalong hau arajar arpulai. Ubasan bor habai keren berkinong tok kubor kasngi baar ulong bayakane on wa syu bantok namar bakipai ba baro kilatiblut bah Mawsynram ke BJP kadan ya MLA ba menta uba HM Shampliang. Ubasan bor ulapan pauru kajing sungus kam baha Mawsynram ka BJP kadon kajing kerman banyak ke usok batiang da ka bapenkan mauru ha kajing yakun ya ke election MP ha ka ba ulayo 1,000 bud nakate ka constituency wala uklem lej banilap election ulong ru basyan ka parti kan sapendu no ka BJP Mawsynram mandal ka barim bar menthau thamai no kanang ban penklanya ka parti hadin bakino alam bah khamat jumpa HM Shampliang kilami ino na ka parti TMC bat penyaso dang syan syaka BJP hanong ba Shillong harangkat langru bat kinokit kam ki barim. Ngidon nomor ba good sign nama kana ka MP election nga kram yu kejap kram kan ba kram borong polling ajan ru tengmur ka kipai ba jong Mawsynram konstitusi kila gumo ngai pi kipai ba menta kali ki kam jong BJP kipai ba menta ha bro ko gari India kam tam North East jongi pinsim ya ka Assam sim ya ka Manipur, sim ya ka Agartala, sim ya ka Nagaland, sim Mizoram, sim Arunachal. Pinpet ba kipat ba mandra kimpriang suya ka jing kan presa ya ka BJP. Ki iya ki kam kita ki ditang ki political propaganda. Tang for election. Lebih sim yang ada ka jing election yang ada kena hangnya ngayo sawajar tam. Kamu ni ka masuk punya sawajar tam. Dengan kam kan bar. Tapi ni kipat ba kipai kalong voluntary ta ka moral support bagi ai bagi iya ka good work of Narendra Modi. Dia kata ka mindset ka jongki. Kamu tan live ni everywhere tempat manakane apa North East date ka development kisama samhoy paro ka yo kam yo jam. Pinpe ginu ki balang lagi di Kristen lagi Hindu lagi Sikh lagi Muslim mentak lah apa yang ya BJP lagi apa kan ke future kam tam ki samla baliok kam yo jam roy kapa kurtong tu kumbala pin ya tok le supan apa ka pertai bro hoy aktif bise mengiladon sitting amli ba HM Shampliang ba Hima Shampliang ban bagi pinong song jong Mawsynram ki bastan ngai kundo mentah dengan ke program nagi balang iba fer yung bangi mentangi ngim tre cuma priang yang lagi penisoi percaya ke BJP ni haban budin yang ngi dia punya budin lang ya ke start yang kiwi pat kinong tabut yang North East yung ini ki North East state ini na do Mizoram Nagaland Mizoram kena berapa persen ke diskonsil ke air ke BJP kai iba banyu roi ke paru di okam jam desa ke BJP karena kalian kena berapa persen Kristen di air ke BJP ke hi roi ke paru Assam nang mentah sebenarnya itu mentah arpulai ajar ngut first phase ulung ukhat iki samla kelhep jenrang wai kam sarkar spot handing over of kini appointment order temen ta ulah second phase third phase fourth phase maka pisah kawan tu nya podali tingiru hang nagi depan start ngan agi jero iki nong song ke Mawsynram ki jet baga kele rong BJP bar kan ngi sutu wangi hab hiban follow ke first step jongki negi prolog jongi han North East by India block hoy ada sit kan longa buram ko bakrawi ki nong song joka Mawsynram ban kanong kajing kanong kajing yo nong ke bakrawi ki bolkin uba chang plong kumbolong mga ngaron ke BJP ngala ora bon ki scheme karoi kapar la banyo kam yo jam tengi ba ka parti ke jongi ke badon ka jing secara dali iba chang plong don kam so banlit nang bat ngi beca direct sonar rawudi banyak kendam da karoi kapar ngin taw no hi ngin dissolve no yo ka mondol ke barim nomor ba kabar ka hoj haji pur manusia ka tulot ka imu dan dari mentapat hadin ba ngilayo ya kini leader berkini nong berkini ki nong trekam ki barem ru kala yawan benjoy nong di sol bangin taw na gawat mai baklai dang don ke bangin dai don ka kan ki ba ki ang wan umpat ya tu kateng ide banyo ki pa ba ka di ban ai be BJP ta bagi ya ju
Kaya kepala aja ya kisamla semua yo kami jam karoi kapar kaslok nanti sekian bro kai. Bro ko weri India North East bro yo. Le yung suban aci di parti ki bahwa ham rabul sepot dali. Ai bil kerpat di pajba ngapil si pajba jang ngari kasih janji apa karoi anda kerti di ben. Ai bil ka BJP kang ba ngin yo ya kalau ibu pernah. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.